жанагы кыргыздын сөзүндө эле эмес, кыргыздын жеринде дагы, кыргыз жер аталышында дагы кыргыздын сөздөрү жеткен го. Мисалы Кандай? Фергана, Андыжан, Ош дегендердичи, ошолорду кыргыздын сөзү чечетпайбы жерде? Өзү биринчи Манаста айтылып атпайбы? Асман жер чек ажырап бөдүн элек кезделе, ай күн жылдыз жаралып көрүн элек кезделе, улуу Манас нур болуп ал муздактан мурда эле, ааламдын чындык сөзү дәми жагы руху ээси деп атат. Ошондо ошол илимий китептерде же болбосо санскрит тилинде Вед Кришна Буддада адамзат маны болуп келет, ман. Бизче ман болуп келип атат жерге. Аларда ману деп айтылат. Көрдүңбү? Вьетнам тилинде, Кытай тилинде, башка да көп 7-8 тилде ман бул адам дегенди түшүндүрөт. Кыргызча ман мен, ан. Ошол алмустак болуп биринчи периштелер жер бетинен куулду. Ооба. Анан перилер келди. Перилер келген мезгилде жер бетинде токумлай дагы топурак болгон эмес, суу болгон. Анан ошо суудан анан кийин жел келген, шамал келген. Кудайдын эркинен, жараткан Аллахтын эркинен. Шамал мындан кийин анан үн келген жерге. Үн. Bir жерде үн деп айтылат, bir жерде ан деп айтылат. Ан келген. Ошон үчүн анга курул деп, Куран деп айтабыз. Ошонун анга кел деп, ан кел иди пиргади деп, ан кел деп айтабыз. Бул ошо жака барып такалат. Үнгө келиш. Анан ошондой болуп, бул цивилизациялар дагы кетет. Ошондо периштелердин цивилизациясы, перилердин цивилизациясы. Андан кийин миллион жылдарды, балки миллиард жыл жер бети боштукта жатат. Ал болуп, муз болуп, так болуп, ал энергия, муз, так, тоо болуп, түн караңгы болуп. Анан ошондон кийин жер эрип, жердин бетине ошон адам деген сөздө бул мындай жазганда дене тән жок мезгилдеги адам, денеси жок мезгилдеги ал, же Кудайдын шайы, Кудайдын нуру болуп турган. Анан кийин жанагы адам атогуна күнөөгө баткандан кийин тән пайда болуп атат дагы. Тән деген бул зат, көзгө көргөн катык деген нерсе. Анан шай болуп, тән болуп, шайтан болуп келип атат. Көрдүңбү? Ошондо ошол адам деген шай болгон, нур болгондун суртуна кабык жаралып, ошо бүгүнкү биздин терибиз, булчуңубуз, сөбөктөрүбүз ошондой болуп кетип атат. Бул кыргыз илими боюнча ошондой айтылып атат. Ошондо көктөн ан келип, ал кимден келип атат? Семетей деп айтсак, Манастын Семетей дейбиз. Чын эле Манастын Семетей. Ааламда дагы Манастын Семетей болуп, жана кайып нурду, кайыпчылыктын өзөгүн кармап турган ошон булак тамырынын ээси Семетей болуп. Үн ошодон келип атат. Көрдүңбү? Эми буларды негизи адамдар түшүнө алабы, түшүнө албайбы, бирок арасында түшүнгөндөр болуш керек. Анан ошентип, анан ошондон сөз чыгып атат. Ошон үчүн жана адамдар азыр мына бизде ислам дининде баягы илими аябай жетишип, аалымдыкка жеткендерди шейх дечи болуп калды. Шейх дегенди араб тилин чечип айтып бере албайт. Ал кыргыздын сөзү.
Antkeni kırgızlar bul sözdü söylep turganda Araplar jok bolgon. İbrahim Abraham jok bolgon. Kırgızlar bul sözdü söylep turganda. Ama bizde bugünkü günde mazarlarda şayıklar oturar. Şeyhler oturar. Şayık degen ekisinden şayı. Ekinçisi ak. Şayыңды ak kılgan. Akta şay bolgon. Anan mazarlarda jokka çıgarat dagı. Anan aga bizge tаңgılap koygan bundan 100 yıl murda. Oşol 17-nji kılım, 18-nji kılım, 19-nji 20-nji kılımlarda bayağı biz ozeki süйлep, ozeki ırtap, ozeki nuskulap, muğda kan nasaаттап, nark menen salt menen yaşap kelgen edi. Bizde biz burada жазган эмес. Biz жазуу түпкүдө жазуу неге кыргыздыкы. Жана шына жазуулар. Orkon ense жазуулар. Анан ошентип bular mazarga sıyınat. Mazar degen bul önkür, bul degen taş, bul degen darak, bul degen bulak. Yok. Adamzat mağazar. Adamzat mağazar. Mağdağı zarın seçilgende sen ağa ilingen sen ilim olursun. İlim degen söz, nauka degen söz emes. İlinesin mağa. İlinesin kimge mağa. Til iliminde ündöşü dep koyat. Sen garmazsın. İl degen sözge, ma degen sözde koşkanda ağa düşüp kulat da mıgal ilim bolup kalat. An orası nauka da baytağız. Nauka ilim degen düşündürmeyt. Ekinci bizim adavetimizde 100 yıl murda tüzgün adavetimizde mektep de aytat, muallim de aytat. Tuğru emes tüzgün. Mesela men çoğ atamın oğlunu da çoğ oygum. Anan men 7-nji klaska kelgen çoğ atam ötüp bedi, anan özümün atamın oğlunu ötükömün. Anan atamın bir yaşı neme bir tuğan enisi 106'ga çıkıp yaşadı. Mektepte karı olçu olup işletil, otça katile, kaçakar ele. Ananın şu mektepte söylüyorçu. Aylanay malimler de söylüyorçu. Ben ağzını şu akılım jetip, sözdün gasiyetin, sözdün ıyıktığın, sözdün içinde söz var ekenin, al sözdün içinde sözde adamın canının ağzı var ekenin, ağzını şu ilimge jetip, adı taڭgalıp atam görse, biz ben filologiya, kırgızçada til adabiyatı ötkönmün. Arap'tın tili degen, Arapça çalmaydı ki bu sözde. Görse, muallim degen, ilim degen, mağa ilinip ben bolasın degen sözge, ilim. Bu kırgızın sözü ki. Mektep, mağa varıp, oşadan aktı tavat gelsin, aktap, mektep. Kırgızın sözü ki, oy kanday dağına, kanday taң, kanday keremet, kanday kasiyetlilik, kanday karançılık joytukan tüpküdегі жарық сөздер. Biz kayradan özümüzün adavi tilimizni tüzüşümüz gerek. Adavi tilimiz. Adımlı bayat aytdım, ağa degende alam yaratılgan. Oşonu emne kılıp yaratkan, dep yaratkan, bata verip dep yaratkan. Oşonu ağa deyt, dep deyt, adep deyt. Oşo dep, adep bolgondan keyin sen oşo adepke iyişin gerek, süйлüşün gerek. Gördün mü? Hurmattaşın gerek. Oşonu ağa deyt, dep deyt, iyi deyt. Oşondan keyin sen özüňe eye bolasın. Sen özüňe eye bolasın. Kuday sende eye bolat, sen Kudayda eye bolasın. Oşondan keyin sen atkargıçı, yaratıcı, oşonu ağa deyt, dep deyt, iyi deyt, eye deyt, et deyt. Adab iyi et deyt. Adabiyatın teoriyasını okutkanda Avrupa'dan gelgen göçmenler seni bizge okutup koyup oşan için ideologiya tav albay atav. İdeologiya. Adamzatka ideologiya bu söz bolup verilgen. Adamdan sözde alıp koysa biz mahlukuz.
Mankurtpuz. Mankurtpuz. Oşol meni Temiralı Kunaşip degen jana Kur'andy gotorgan jigit bar. Anan oşol men çynyk aýtmaýt menen jakşymyn sen tanıştyrayım baka dep kaldy. Ama anan barıp tanıştırdı. Anan oşol jerde anan keyin bu tanıştırdı, andan keyin meni alıp 4 jolu çakırdı. Oşonda ekinci jolu jolukanda men suradym, agay siz mankurt degen sözdü kırgız adabı tiline kirgizgensiz, Manastan algansız da desem, men bäribizle Manastan alganyn bilebiz, okuýduk da Manasty. Toora balam dedi. Ana emne düşünýär desem, mankurt degen hem oşol kılımgartar bir gündägi oşol benen baýyn janagynda mankurt bolup oşol obrazda bergenmin dedi. Al toora dedim, birok mankurt degen adamzat manas bolup yaşaş gerek eken. Mankurt bolboş gerek eken. Manas degen men an Kur'andagy an Kur'an, an geldägi an Brahman Krishna Buda'da Brahman berimen akta maada andan bu jerde da an. Gördüňbü? Oşol al gaýdan astan gelet eken. Astan es bolup gelet eken. Je esde asta turat eken. Oşonu ma an as deyt eken. Oşon as ma an deyt eken. Gökte asman eken, jerde manas eken. Oşo gökteki asmandan jerde manaslık sözdün içindeki yaratmanlık, eğilikten, tüvölük, adaşpazdan, tüvölük, ayköldükke, jetü mümkünçülüklerden barinden ajırap kalgandı. Manda kurt bolup, men anı Hudaýdan urkumyn, kurtmun. Men Hudaýdan urkundan kurtmun degeni man deyt eken, kurt deyt eken, man kurt deyt eken. Mana bulyem ne degen keremet? Ne degen keremet? Çıgarma deýilse. Oşonday nerselerde aýtsam, oşo birinçi jolukkan dilem al kişim geni adamda. Anamda sözünü esi bolgun. Aýtdy da, balam 80'ge çykanda meni töweledin dedi. Görse biz obraz yaratabız dep atyp ele. Anam bütber joğun sözdün burup görse kırgızdın her bir sözü özünçüle bir ilimi doktorlukka jaray turgan asmandın sırrını açıp turgan sözdür bayız. Oşonun kırgızlar söyleyip aytam da kılkıldagan gıt aydın oğuzunda emneler sanasam manca menen sanay turgan al 4-5 milyon kırgız var dep tursa görse Hudaýynyň sözün söylep turgan ilim el tururayız dep aýtgan. Bul çyňyz aýtmak.